kasi baar ka arpulay trek na itong uba Garrett LSN Dates, Deputy Commissioner ke West Khasi Hills, ulokar ke jingilang ya baro ginong sensar senong bat kiri orang ba, jong kisinong kaput ki baha bakalang pi sektor. Kajing ko jong uya kajing yalang kalong banyatai sani, ha ka bedai bat ki keteng jong kisinong ki badan hapo uput usam jong kalang pi sektor bat ki bam sempat laya penbe ya uput usam batikena. Nelor kata ka jinglum jong uya ginong sensar senong bat kiri rong ba kalong bakin ai jing tem ha ka bedai bat ka jinglong jingman bat ka syong suk syong san ha ka than. Nelor kata udisi ulalum ya kata ka jingalang ban snap ya ka jing ai jing mun jong kiri rong ba balada ki regional committee bat kinlet ban pelong ya ka jing pen sngopat ba ha ka bedai bat ka jing ya pen bet pot kiriu rong ba kin kedau ya ka jaka ban pelong. Praksi kedai kajing ketentu pada ke distrik admission kinong Sulawesi badon Polda Bat Asam bat kena kamdei ke regional committee kedai ke bagi kuat pada kendu report support ke bakumak long bagi kuat buat sengau negeri lagi dot kejing ke có cảm tâm là yếu tố gì mấy bạn đi mua quyết thì cả trong xanh với tất cả thì là cái này nó có thể như dùng cái chuyện này cũng ra thì nó cũng là trong và hiện giờ mấy lăng vẫn sẽ có chân là đơn là các bạn bắt lông và mengintip bagi Sarkar extend yang ketem jong regional committee pun jong September. Hakine ki kusgi ki penai te ya wan kelaman don ke joint inspection te ngikot kena ru dan joint don kita ke joint inspection kele keran lang ke sistem tu jumut bat di nok sa chuang hakan no ke jaka menjelong ke meeting bat ki egi snong di bandon ke to ke meeting bat ke apa yang berkata kalau meeting keran apa kertek senang buat kerja kedai dekawai, tak asam kedai dekawai senang. Lengba jom kena ke meeting di yo ekejengsim, nak kena bahas senang manjirap yang ini, kena ke kertek senang buat kerja ke pengikut, musikan, asam kot kumnon. Nang ba kejengin keren kalau bayar baik nanti pedang anti kita nanti penting kedai kita ke di ujung kita nanti.